Kada kayo, katitay-tay nga ro dendenggan Biyag. di episode 3 to 4. Tao. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Ma'am Wendy, mabalin ka di tag-sweldo? Agawit ang kami di dyan lugar mi. Tayo nakikan italawans din na. Sure, Sir Gary. Kaano nga rot nga iti sublim? Inton bigat matlaang, ma'am. Sige. Mabit lang nga rot Gary, ha? Alaik ti sweldom. Ay, si kamagayam Gary, anak ko. Ay nasaya at nagawit ka. Aday padamag kukin ka, anak ko. Ha? Anya day tanan na? Malala, sumarag ka pa'y. Ay na, amaw. Ada sa balay, amang sarsarong ka rin dyan, nubyam. Ha? O sino na nan? Ay, hindi ka amaw. Ang madamo lugan na. Napinta sa lugan. Kan madlaw ang inginain. Anya? Ang mga nam amuna lang. Wano kabagyanda. Padamo na kang ngagak. Nga, agar-aram ka no day di alalaki kan ni Elisa. Anya? Gagangay na anana. Tabalasang kangarod ni Elisa. Kan napintas. Iso nga adu tagkursunada kan kwa na. Ang adakan na nubyo na. Rabang na, sana nga agawat iti agaram kan kwa na. Dakkel ti pa nagtalag ko kay ni Elisa nanang. Patsyak adinak to isukat day jay. Gary, nagawit ka matkayam. Wen Elisa, takailiw ka man na makita. Anyan? Nagkita talay din na minsan nga aldaw. Kailiw ka nga rod manan. Noon pa panam, rumwarta. Hinta mga ni Tiruang. Uray iti turo-turo lang. Sige. Sikati makaam mo, Gary. Mangan ka ni Lisa. Itimot latan cellphone mo ti ayan ti imatang mo. Asino ti kachat mo? Ay, pasensya kan, Gary, Ay, chat ngamin ti gayam ko. Dandan ni akon malpasamangan. Ngam di ka pa'y nakarugi. Sige. Mga anak matan, Gary. Ay, adaman ng lugan ti bang sarsarungkar ka ni Elisa di taparaangan da. Ay, ti lalaki. Nagadaw ti indisaag na. Nada. Anyang nga taday jay. Makansa mo ti daduma. Adapay nakabigao. Wan. Makansa ti daduma. Nagadaw nakarkar daw nga hindi sag na. Nanang! Tatang! Umay kayo! Tulungan tayo ni Edmond namang ibabaka na hindi sangkot na. Ay dyan ni Elisa. Tulungan nandiy lalaki. Dana. Apay gaya kas jay. Kasta unay mo, ita panang welcome na. Iti dayta nga gar-aram kinkwa na. Anya nga iti kaya ta sa wunday ta. Ada nga tama, panaggusto na. Iti dayta alalaki. Ay Mare Belen, umay kanto di tabalay inton malam tamang rabi itayaw. Apay. Anya to kasyon, maripilang. Birthday nila kay. Kakaiso na nga danang sponsor iti birthday na. Umay kanto Sige Mare. Numayak to. Naimbang man ta ng sponsor iti kasangay ni pare. When Mare, inisponsoran tayo agar-aram kin ni Elisa. Ay, sige Mare, tanak pawisan dagiti daduma kakaro ba? Na. Apay ngay, akas chay da maripilang. Amuda mat nga gayan ayat dagiti anak me. Apay.
Kasla pag-aayat damay apas ang bayan na dyan lalaki di ta balay da. Ganda. Supa yan tinaggastaws para iti panagkasangay ni Pari Karnaw. Na. Aniya ti kaya ta sa wunday jay. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate? Yan ako. Kano ka nga gawin? Jack pa mo, Nanang. Apay ka di. Ay kwa, kanayon kami rin nga umadya dalugan na nga gararam ka ni Lisa. Kanayon na makita tilugan na nakaparada iti paraangan da. Anya? Kanayon pa yan, ti okasyon iti balay da. Kaya lalagay iti agas-gastaws. Anya? Anak ko na kanakaw. Nasaysayaat no kasaritam jay nubiam. Damagam no apayakas jay ti trato na iti day jay lalaki. Kanayon da gamin nga kuyog gamapan ni jay store. Anya? Sige. Agawid ak numalam, Nanang. Why nanakaw? Umay ka. Ay, nasaya at nagawid ka, Gary. Wen, takailiw ka manan. Kan awisan ka. Tayin tamanan mga nitirwa. Ay, saanan? Ay, naumak nga minan amang mga itituro-turo. Ha? Pasensya kan ha. Ngam ada ngamin mangiliblibre kanya kitikla sa restaurant. Kanayon amang i-shopping kanya. Sino nga dayta? Kan... Pasensya ka na. Mudyak maipayda kita. Tamo mat. Nakura payak lang. Basit lang ti sweldo kiti trabaho. No, okay lang. Maawatan ka, Gary. Kat... ada na patid nga ibagakan ka. Ha? Anya dayta, Eliza? Di ka kaya tapang namnamaan ni ti awan. Lipatan na kon, Gary. Di kan ay-ayatan. Anya? Eliza? Di ka kumamatagsaw iti kasta. Diyak kaya't ti marabak iti kasta. Saan ka arabrabakan? Pudno ti bagbagka, Gary. Eliza, anya ti nagbasulak. Pakawanan nak no da nagbasulan ken nagkurangakin ka. Awan basol mo. Siyak siguro tayan ti problema. Ngamin, nagbaw-ingak iti sabali a lalaki. Anya? Sorry, Gary, ha? Ngam, inaklon kon ti agar-aram kanyak. Gapo ka ti tabak lang day ti lalaki. Idinto tas siyak nakurapay lang. Masapol nga agpraktikalak, Gary. Narigat ti panagbiag. Uwan, aklunak, may sa ti kinabak nang naanangayatak kan kwa na. Sorry, ngam di mo maipaay ti sapsapulak. Kayat ko ti guminawa. Kayat ko ayaon nagiti dadakkel ko iti rigat. Isa maawatan na kuma. Tamom no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo di ti lugar tayo. Saan? Diyak kaya't ngagsinata. Pangasim, Elisa. Ay, ayatin ka. Diyak ka pa ilan numapukaw kay tibiyag ko. Maasi ka kumamot kanya ko. Ay, di nakarakupan, Gary. Ala, pumanaw ka na. Kat maudin da ito ayo umay mo dito balay. Elisa! Gary, agsangsangit ka kadi? Saan, ma'am? Medyo agpanatahak lang. Di ka naglibak. Apay, anyat pagsangsangitam. Ada ka di problema? Tinasayaat. Isartag mo pala ang tilugan. Wan, ma'am. Apay, Gary, anyat problema. Ibagam ko tapno matulungan ka. Sininaanak tinubyak. Mamuendi. Nakurapayak lang amin. Isungain sukat na kitibak nang.
Anya? Ala-ala, hustanan kari. Di ka unay agladingit. Nalabit, saan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Laglagi pong kumakanayon, nga amin ang mapukaw at dalat ta kasukat na. Pasensya ka, ma'am. May ramraman ka niti problema. Awanan yaman na. Mawatan ka gari. Ngamin, nagdalanak mo titikas ta. Amom, napadasak mo ti mapaspasaram ita. Iso nga amok tirik na ti mapanawan wenno may sukat. Malala, isadag mo laeng dito'y abagak ti panagsangit mo, gari. Bareng maalay ayan, tirik na. Mare Belen, umay kanto no kasarda Elisa agkasardan itinobyo na. Ha? Inton umay alawasan ti kasarda, Mare. Aya, Masapa kanto tap no may matangam ti sibubukol a seremonya. wud mare. Ay, sige nga Rod, panawan kan ta dapay gatanga kay J-Star. Ay, talaga nga awan rik na dagita tao. Kaslawan anyaman na lang kadakwada ti panangisinan ni Lisa iti anak ko. Ay, anya ngay nga raw. Nakurapay laeng matpiman jay anak ko. Kaasimot ni Garay. Insukat ta iti baknag. Ay, sapay ko ma. Tama kay liwliwag ang dagaws jay anak ko. Masansana na marabyan kayo kinigari asumang patuwende. Papapalan niyo. Kwa, adadadarayan mi nga okasyon, papa. Diya mo no nagbidutak iti daytoy. Gam, adda mapalpaliw ko iha. Papa? Kasla nasingad kayo launay iti driver tayo. Ha? Apay, papa. No, kas pangarigan lang. Di yu ka di kayat. No, agbalin kami anasingad, ken ni Gary. Diretsa anak Wendy. Adda ka din nagkinawatan niyo ken ni Gary? Kwa. Sapay kumata, saan kayo nga agungat, papa? Sapay kumata mawatan da. Adda ka awan lang ti sungbati sa ludsud ko, Wendy. Di ka nagpalpalikaw pa eh. Uwan, papa. Agayan ayat kami ka ni Gary. Anya, sigurado ka? Agayat ka iti may sa a family driver. Awan makita ka da kasi ti dayta, papa. Saan atubang ti estado ti panagbiag mi? Akin ninayat kami adwa. Sa bagay mo't kiti Ngamne, kita Di ka pa'y laag tardarasudos. Tingi-tingi malayang bag trik naman ako. Tapunawan to ti pagbabawyam. Tanarigat ti mailawaan. Laglagi pam. Linukudakan iti naminsan. Nasingpot ni Gary, papa. Patsyag adin to alilawan kan pagladingitan. Diyak ni namnama akayatem ti kas kanyang. Amay salaan ako rapay, Ma'am Wendy. Di na ko nawagan iti ma'am. Taagayan na yatan, Gary. Mababainakin ka, Wendy. Nagbak nang ka ngamin. Itintuntas sa akin, nangkurapay lang. Saan nga umdas dayta apang ibasaran itinapudno apanagayat, Gary? Basta, kasken ka ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tamo, di na to alilawen. Ikarik, Wendy. Ang may masaka lang ayatag aging gatong palbiyak ko. Di kanto pulos paldaangan. Aramidag amin apagayatam. Ay ayatan ka, Wendy. Ay ayaten ka mo, Gary.
Itatag-asawatan, ken amumot ti pasikot-sikot dagiti dadduma a negosyo. Italig kon ti dadduma ken kagari. Ngamin, diyak ka bailan no si syaklaeng ang mga sikaso kadagijay. Nakapsot mo't ngaminan ni Papa. Ta, adun ti rikrik nain na itibagin ha. Ang yaman ak nagtalag kay di ka bala, Wendy. Wen, amok akabailam ti ipaaramid ko ken ka. Agtalag ako na ken ka, Gary. Nagluwag tayo driver. Kasero. Ag-overtiklatan nga ora damasabat na. Nay maglagi tinta nagminorak. Kung di overtake. Ngam agsakdang matlagayang iti asidang. Agsakdang man iti batog na. Kita mo't ba si ti panagmanmanehom? Tama ka disgrasya ka? Ha? Ne, si kamot gayam day tagari. Ha? Elisa? Pasensya ka ni ti pa nag-overtake ko, Gary. Mabitlaang tadumsagak, Elisa. Napintas ti lugan mo, Gary. Napimpintas silugan mo Regalo ti asawa kanyak. Naimbagman ta nakalugan kay ti kasta. Regalo mo ta asawa kanya, Elisa. No kasta, nangasawa kan? Wen, Elisa. Okay. Bak nang ngarud mo ti inasawam, Gary. Sigo da bus ko tinagbalin nga asawa. Kat, adan anak yun? Mawan pa Siga. Awampay. Diyak man na mo, no, pwede ka maadaan iti anak. Tinasayat, intag merienda. Nawan pa panam. Ha? Awan mo't kidi. Sige. Mapantan, Elisa. Kinapudno na, Gary. Uray kasano ti aramidak. Diyak maisurong ayatan tinaki asawaak. Ha? Diyak ilibak. Sikalat tatilinaon ti puso kan panunot ko. Kwarta lang ti kinayat ko iti asawak. Elisa. Sika, Gary. Aglo ng tagpaiso. Ayayatan nakpay lang aging ka ita. Saan ka di? Sumungbat ka, Gary. Ayayatan nakpay. Saan ka di? Kaya't mo tamapantag beer house? Please, patganak ko ma. Di na ko mapaayan iti awis ko kan ka. Sige. Ngam, santa ko mga agpakarabi unay ha? Apay, mabutang kay iti asawam? Andar na ka ti asawam? Ha? Saan? Itaan niya gapo. Sige. Mapantang rot iti pangawawisam kanyak. Rabiin. Ngapapay karta ka pala dito isalas iha. Di ka kadipay maturog. Or-right ni Gary, Papa. Ha? Ne? Napanad na? Rabiin na? Kuna na nga dasarakan na atao, ngam awan mo din. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Madanagan na karod, Papa. Anya? Abakan mo't no nalubat lang. Wano saan? Awan signal iti lugar nga yan na. Sapay la kumatakas tang agpaiso, Papa. Gary, agriing kan. Aldawan. Apay di nakrinya nga dagos. Apay, mabutang kay iti asawam? Nasyak, awan kabutang ko. Elisa. Ay ayatan ka, Gary. Agin inayat ta adwa. Ituloy ta ti relasyon ta. Ay ayatan nak, saan ka di? Jakilibak. Sana na po na si tip panagayat ko kan ka. Kat nakaragragsakak. Ta nagsarak tamanan. Agyaman nak.
Inaklon mo matlangan tipod no arik nam. Ilimad ta ti relasyon ta. Di ta sinsinaan na kita asawa ta. Tano aramidan ta ti kasta. Agsubli ti kinarikat ti panagbiag ta. Sige. Sikat makaam mo, Elisa. Wendy, rumuarak bit. At alamapan ko sabto na kliyente. Anya? Kliyente? Rabrabiin. Isula ka nung aming tiwaya na, Wendy. Mabito ka. Manang! Biana! I miss you, Gary. Kuma, sika na kanayon ti kaduak. Ti kadandanak. Uray siya nga, Rodelisa. May kawak magtan no saan ka kadwa. Sika ka na yung tisap-sapulag. Agpada ta, Gary. Saan tang hagawid ita, ha? Intun bigatan ti panagawid ta. Tsak manan makontak ti cellphone ni Gary. Tunggal rumwan. Sana nga text. Sabali at talagan ti marikritnak. At dan sakit di sabaling ar-aramidin ti asawak. Sapay kumata nagbidutak laeng iti atap ko. Sorry, Wendy. Nalubatak. Diyak makatext keng ka. Inton sumaro no, di karumwar no saan ana full charge ti cellphone mo, okay? Okay, sorry manen. Sige, tagdi ko sakbihit. Tagiddantan arumwar no madamdama. Nabati na ti cellphone na iti lamiseta. Kita man no pudno ang nalobat. Ah? Ni, saan mo talobat? Ha? Ada umawag. Pari Eli tinagan ti umawawag. Ah, i-accept ko. Ngamtsak agsasao. Hello, Gary, sweetheart. Nalipatang ti wallet mo iti hotel ang nagturukan ta. Ha? Ngam inalakon. Alahan tulangan kanya magkita tamanan. Sakit ti awanan pain. Hello, sweetheart. Mangmangag na ka di. Hello? Dagiti awanan pain talaga. Jaksitang ti asawa ka. Aramid kitin ti rupeng. Manang! Dahil tilugan ti asawa, sir. Isu ti nakaparada iti dayta a hotel. Da kayon ti makaamu kadakwada. Diyak kayat ti maluklok. Isu ang nasaysaya at ti kastoy ang mapasamak. Wendy, pangasim, di na ko may pabalod. Maasi ka niya. Kasta ti rumbeng iti manangalilaw akasken kagari. Awanan ka iti bain! Wendy. Sige, tumpanag lang. Basta'y sanod mo kumantidarum mo kontra niya. Pagkawanan na ko, ma. Agbalbaliw ako. Diyan ako ulitin tinaramig ko. Saanen? Nasaysaya atan ti panagtali na edmo dito'y pagbaludan. Ta ikarom tinagbasulam! Ay na, anyan ti kasto nagtungtong palam anak ko. Nanang, diyak kaya ti mabalod. Awanan ti maaramidam. Nagdarom nagiti asawa yo ken ni Garay. Apay nga minanaaramid mo ti kasjay. Nagmayat lang arodon ti biyag mo iti sidong ti asawam. Nailaw anak nanang. Nagpaituraya kiti panagayat ko ken ni Gary. Diyak pinanunot ti ibunga ti naramid ko. Ngala, pag nakmamday ta. Kat sapay kumata mapakawan na kan tumutlaang di asawam. Biyag di tao. Ma'am Wendy, mabaling ka di tagsweldo?
Agawit ang kami ti lugar mi. Tayo nakikan italawans tina. Sure, Sir Gary. Kan kaano nga rod nga iti sublim? Inton bigat mo't lang, ma'am. Sige. Mabit lang nga rod Gary, ha? Alaik ti sweldom. Nay, si kamagayam gari anak ko. Ay nasaya at nagawit ka. Aday padamag kukin ka anak ko. Ha? Anya day tanan, ha? Malala, sumarag ka pa'y. Ay na, amaw. Ada sa balay, amang sarsarong ka rin dyan, ubyam. Sino na nan? Ay, hindi ka amaw. Ang madamo lugan na. Napinta sa lugan. Kan madlaw ang inginaan. Anya? Ang mga nam amuna lang. Wano kabagyanda. Madamo na kang ngagak nga agar-aram ka no day di alalaki kan ni Elisa. Anya? Kat gagangay na anana. Tabalasang kangarod ni Elisa. Kan napintas. Iso nga adutag kursunada kan kwa na. Ngam adakan na nobyo na. Rabang na, sana nga agawat iti agaram kan kwa na. Dakkel ti pa nagtalag ko kay ni Elisa nanang. Patsyak adinak to isukat day jay. Gary, nagawit ka matgayam. Wen Elisa, takailiw ka man na makita. Anyan? Nagkita talay din na minsan nga aldaw. Kailiw ka nga rod manen. Noon pa panam, rumwarta. Intamangan iti ruwang. Uray iti turo-turo lang. Sige. Sikati makaam mo, Gary. Mangan ka ni Lisa. Itimot latan cellphone mo ti ayan ti imatang mo. Asino ti kachat mo? Ay, pasensya kan, Gary, Ay, chat nga min ti gayam ko. Dandan ni akon malpasamangan. Ngam di ka pa'y nakarugi. Sige. Mga anak matan, Gary. Ay, adaman ng taylugan ti bang sarsarungkar ka ni Elisa di ta paraangan da. Ay, ti lalaki. Nagadaw ti indisaag na. Dada. Anyang nga taday jay. Makansa mo ti daduma. Dapay nakabigao. Wan. Makansa ti daduma. Nagadaw nakarkartaw nga indisaag na. Nanang! Tatang! Umay kayo! Tulungan tayo ni Edmond na mga iba pang kadagitiing sampad na. Ay, dyan ni Elisa. Tulungan nan di lalaki. Dana, apay gaya kas jay. Kasta unay mo, ita panang welcome na, iti dayta nga gar-aram kinkwa na. Anya nga iti kaya ta sa wunday ta. Adda nga tama, panaggusto na, iti dayta alalaki. Ay Mari Belen, umay kanto di tabalay intun malam tamang rabi tayaw. Apay, anya to kasyon, maripilang. Birthday nila kay. Kakaiso na nga danang sponsor iti birthday na. Umay kanto Sige Mare, numayak to. Naimbang man, danang sponsor iti kasangay ni pare. When maray, inisponsoran tayo agar-aram kin ni Elisa. Ay, sige maray, tanak pawisan dagiti na dumakakaro ba? Apay ngay, akas chay da maripilang. Amuda mat nga gayan ayat dagiti anak me. Apay, kasla pag-aayat damay, apasang bayan da dya lalaki di tabalay da. Supayan, tinaggastaws para iti panagkasangay ni Pari Karnaw. Anya, ti kaya ta sa wunday jay.
Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate? Ay, anak ko! Kaano ka nga gawin? Jack pa mo, Nanang. Apay ka di. Ay, kwa! Kanayon kaminan nga umayjay at dalugan na nga gararam ka ni Lisa. Kanayon na makita tilugan na nakaparada ijay paraangan da. Anya? Kanayon pa yan, ti okasyon ni di balay da. Kaya lalagay ti agas-gas taos. Anya? Anak ko na kanakaw. Nasaysayaat no kasaritam jay nubiam. Damagam no apayakas jay ti trato na iti day jay lalaki. Kanayon da gamin nga kuyog gamapan ni jay store. Anya? Sige. Agawid ak numalam, Nanang. Why, nanakaw? Umay ka! Ay, nasaya at nagawid ka, Gary. Wen, takailiw ka manan. Kan awisan ka. Tayin tamanan mga nitiruan. Ay, saanan? Ay, naumak nga minan amang mga itituro-turo. Ha? Pasensya kan ha. Ngam ada ngamin mangiliblibre kanya kitikla sa restaurant. Kanayon amang i-shopping kanya. Sino nga dahita? Kan... pasensya ka na. Mudyak may paida kita. Tamo mat. Nakura payak lang. Basit lang ti sweldo kiti trabaho. Okay lang. Maawatan ka, Gary. Kat... ada napatid nga ibagakan ka. Ha? Anya dahita, Eliza? Di ka kaya tapang namnamaan ni ti awan. Iso lipatan na kon, Gary. Di kan ay-ayatan. Anya? Eliza? Di ka kumamatagsaw iti kasta. Diyak kaya't ti marabak iti kasta. Saan ka arabrabakan? Pudno ti bagbagak, Gary. Eliza, anya ti nagbasulak. Pakawanin nak no da nagbasulan ken nagkurangakin ka. Awan basol mo. Siyak siguro tayan ti problema. Ngamin, nagbaw-ingak iti sabali a lalaki. Anya? Sorry, Gary, ha? Ngam, inaklon kon ti agar-aram kanyak. Gapo ka ti tabak lang dahi ti alalaki. Idinto tas siyak nakurapay lang. Masapol nga agpraktikalak, Gary. Narigat ti panagbiag. Uwan, aklunak. May sa ti kinabak nang naanangayatak kan kwa na. Sorry. Ngam, di mo maipaiti sapsapulak. Kayat ko ti guminawa. Kayat ko ayaon nagiti dadakkel ko itirikat. Iso maawatan na kuma. Tamom no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo diti lugar tayo. Saan? Diyak kaya't ngagsinata. Pangasim, Elisa. Ay, ayatin ka. Diyak ka pa ilan numapukaw kay ti biyag ko. Maasi ka kumamot kanya ko. Ay, di nakarakupan, Gary. Ay, ala, pumanaw ka na. Kat maudin da ito ayo umay mo diti balay. Elisa! Gary, agsangsangit ka kadi? Saan, ma'am? Medyo agpanatahak lang. Di ka naglibak. Apay, anyat pagsangsangitam. Ada ka di problema? Tinasayaat. Isartag mo pa ila ang tilugan. Wan, ma'am. Apay, Gary, anyat problema. Ibagam ko ma, tapno matulungan ka. Sininaanak tinubyak. Mamuindi. Nakurapayak lang amin. Iso nga insukat na kitibak na. Anya? Ala-ala, hustanan, Gary. Di ka unay agladingit. Nalabit, saan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Laglagi pong kumakanayon, nga amin ang mapukaw at dalat ta kasukat na. Pasensya ka, ma'am.
may ramraman ka niti problema. Awanan yaman na. Mawatan ka, Gari. Ngamin, nagdalanak mo, titikas ta. Amom, napadasak mo, ti mapaspasaram ita. Iso nga amok tirik na ti mapanawan, wenno may sukat. Malala, isadag mo laeng dito'y abagak ti panagsangit mo, Gari. Bareng maalay ayan, tirik na. Mare Belen, umay kanto no kasarda Elisa agkasardan itinobyo na. Ha? Inton umay alawasan ti kasarda, Mare. Aya. Masapa kanto tap no may matangam ti sibubukol a seremonya. Wud mare. Ay, sige nga Rod, panawan kan ta dapay gatanga kay J-Store. Ay, talaga nga awan rik na dagita tao. Kaslawan anyaman na lang kadakwada ti panangisinan ni Lisa iti anak ko. Ay, anyangay nga raw. Nakurapay laeng matpiman jay anak ko. Kaasimot ni Garay. Insukat ta iti baknag. Ay, sapay ko ma. Tama kay liw-liwag adagaws jay anak ko. Masansana na marabyan kayo kinigari asumang patuwende. Papapalan niyo. Kwa, adadadarayan mi nga okasyon, Papa. Diyaga mo no nagbiduta kiti daytoy. Yam, adda mapalpaliw ko iha. Papa? Kasla nasingad kayo launay iti driver tayo. Ha? Apay, Papa. No, kas pangarigan lang. Di yu ka di kayat. No, agbalin kami anasingad, ken ni Gary. Diretsa anak Wendy. Adda ka din nagkinawatan niyo ken ni Gary? Kwa. Sapay kumata saan kayo nga agungat, Papa? Sapay kumata mawatan da. Adda ken awan lang ti sungbati sa ludsud ko, Wendy. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Uwan, Papa. Agayan ayat kamin ka ni Gary. Anya, sigurado ka? Agayat ka iti may sa a family driver. Awan makita ka da kasi ti dayta, Papa. Saan atubang ti estado ti panagbiag mi? Akin ninayat kami adwa. Sa bagay mo't kiti Ngamne, kita Di ka pa'y laagtar-tarasudos. Tingi-tingi malayang bag-trick naman ako. Tapulawan to ti pagbabawyam. Tanarigat ti mailawaan. Laglagi pam, linukudakan iti naminsan. Nasingpot ni Gary, Papa. Patsyag adin to alilawan kan pagladingitan. Diyak ni namnama akayatem ti kas kanyang. Amay salaan ako rapay, Ma'am Wendy. Di na ko nawagan iti ma'am. Taagayan na yatan, Gary. Mabambainakin ka, Wendy. Nagbak nang kangamin. Itintuntas sa akin, nagkurapay lang. Saan nga umdas dayta apang ibasaran itinapudno a panagayat, Gary? Basta, kasken ka ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tamo, di naktual lilawen. Ikarik, Wendy. Ag may masaka lang ayatag aging gatong palbiyak ko. Di kan to pulos paldaangan. Aramidag amin apagayatam. Ay ayatan ka, Wendy. Ay ayaten ka mat, Gary. Itatagasawatan ken amumutan ti pasikot-sikot dagiti dadduma a negosyo. Italig kon ti dadduma ken kagari. Ngamin, diyak ka bailan no si syaklaeng a mga sikaso kadagijay. Nakapsot mo't ngaminan ni Papa.
Adun ti rikriknain na itibagin ha. Ang yaman ak nagtalag kay di ka bagla kwendi. Wen, amok akabailam ti ipaaramid ko ken ka. Agtalag ako na ken ka, Gary. Magluwag tayo driver. Kasero.Ag-overtake latan nga ora damasabat na. Nay maglagi tinta nagminorak. Kundi overtake. Ngam agsakdang matlagayam iti asidang. Agsakdang man iti batog na. Kita mo't ba iti panagmanmanehom? Tama ka disgrasya ka? Ha? Ne, si kamat kayam day tagari. Ha? Elisa? Pasensya ka niti pa nag-overtake ko, Gary. Mabit lang tatumsagak, Elisa. Napintas tilugan mo, Gary. Napimpintas silugan mo Regalo ti asawa kanyak. Naimbagman ta nakalugan kay tikasta. Regalo mo tasawa kanya, Elisa. No kasta, nangasawa kan? Uwan, Elisa. Okay. Bak nang ngarud mo ti nasawam, Gary. Sigo da bus ko tinagbalin nga asawa. Kat, adan anak yun? Awan pa Siga. Awampay. Diyak man na mo, no, pwede ka maadaan iti anak. Tinasayat, intag merienda. Nawan pa panam. Ha? Awan mo't kidi. Sige. Mapantan, Elisa. Kinapudno na, Gary. Ure ka sa no ti aramidak. Diyak maisurong ayatan tinaki asawaak. Ha? Diyak ilibak. Si kalat tatilinaon ti puso kan panunot ko. Kwarta lang ti kinayat ko iti asawak. Elisa. Si Gary. Aklo ng tagpaiso. Ay ayatan nakpay lang aging ka ita. Saan ka di? Sumungbat ka, Gary. Ay ayatan nakpay. Saan ka di? Kaya't mo tamapan ta beer house? Please, patganak ko ma. Di na ko mapaayan iti awis ko kan ka. Sige. Ngam, santa ko mga agpakarabi unay Apay, mabutang kay iti asawam? Andar na ka ti asawam? Saan? Itanya gapo. Sige. Mapantang rod iti pangawawisam kanyak. Rabiin, ngapapaganda ka pala dito isalas iha. Di ka kadipay matulog. Or-uray ni Gary, Papa. Ha? Ne? Napanad na? Rabiin na? Kuna na nga dasarakan na atao, ngam awan mo din. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Madanagan na garud, Papa. Anya? Abakan mo't no nalubat lang. Wano saan? Awan signal iti lugar nga yan na. Sapay la kumatakas tang agpaiso, Papa. Gary, agriin kan. Aldawan. Apa di nakrining nga dagos? Apay, mabutang kay iti asawam? Nasyak, awan kabutang ko. Elisa. Ay ayatan ka, Gary. Agin inayat ta adwa. Ituloy ta ti relasyon ta. Ay ayatan nak, saan ka di? Jakilibak. Saan na punas iti panagayat ko kan ka? Kat nakaragragsakak. Tanagsarak tamanan. Agyaman nak. Inaklon mo matlangan tipod no arik nam. Ilimad ta ti relasyon ta. Di ta sinsinaan na kita asawa ta. Tanwaramidan ta ti kasta. Agsubli ti kinarikat ti panagbiag ta. Sige. Sikat ti makaam mo, Elisa.
Wendy, rumuarak bit. At dalamapan ko sabto na kliyente. Anya? Kliyente? Rabrabiin. Isula ka nung amin tiwaya na, Wendy. Mabitag laeng. I miss you, Gary. Kuma, si ka na kanayon ti kaduak. Ti kadandanak. Oray siya nga, Rodelisa. May kawak matan no saan ka kadwa. Si kakanayon ti sapsapulag. Agpada ta, Gary. Saan tang hagawid ita, ha? Intun bigatan ti panagawid ta. Tsak manan makontak ti cellphone ni Gary. Tunggal rumwan. Sana nga text. Wah. Sabali at talagan ti marikriknak. At dan sakit di sabali nga aramidin ti asawak. Sapay kumata nagbidutak laeng iti atap ko. Sorry, Wendy. Nalubatak. Diyak makatext keng ka. Inton sumaro no, di karumwar no saan ana full charge ti cellphone mo, okay? Okay, sorry manen. Sige, tagdi ko sakbihit. Tagiddantan arumwar no madamdama. Nabati na ti cellphone na iti lamiseta. Kita manupod no analobat. Ah? Ni, saan mo talobat? Ha? Ada umawag. Pari Eli tinagan ti umawawag. Ah, i-accept ko. Ngamtsak agsasao. Hello, Gary, sweetheart. Nalipatan ti wallet mo iti hotel ang nagturukan ta. Ha? Ngam inalakon. Alaan tulangan kanya magkita tamanan. Sakit ti awanan pa in. Hello, sweetheart. Mangmangagnak ka di. Hello? Dagiti awanan pa in talaga. Jaksitangin ti asawa ka. Aramid kitin ti rumpeng. Dahil ti lugan ti asawak, sir. Isu ti nakaparada iti dayta a hotel. Da kayon ti makaammo kadakwada. Diyak kaya ti maluklok. Isu ana saysaya at ti kastoy ang mapasamak. Wendy, pangasim, di na ko may pabalod. Maasi ka kanyak. Kasta ti rumbeng iti manangalilaw akasken kagari. Awanan ka iti ba? Wendy. Sige, tumpanaag lang. Basta'y sanod mo kumantidarum mo kontra kanyak. Pakawanan na ko, ma. Agbalbaliw ako. Diyan ako ulitin tinaramig ko. Saanen? Nasaysaya atan ti panagtali na edmo dito'y pagbaludan. Ta ikarum tinagbasulam. Ay na, anyan ti kastya nagtungtong palam anak ko. Nanang, diyak kaya ti mabalod. Awanan ti maaramidam. Nagdarom nagita asawa yung kanigaray. Apay nga minanaaramid mo ti kastyay. Nagmayat lang arodon ti biyag mo iti sidong ti asawam. Nailaw anak nanang. Nagpaituraya kiti panagayat ko kanigari. Diyak pinanunot ti ibunga ti naramid ko. Ngala, pag nakmamday ta. Kat sapay kumata mapakawan na kan tumutlaang di asawam. Alagag siyak man ti mangisala. Igmaw. Hoy! Bayam, anik na natiligat sa tagibay nga wanasawa na. Ha? Tatang, Hala, inkakit agluton garda. Panawam tanak mo dila. Tabukodan natiligat sa tagibay iti ubeng. Kasano ang makamirit no kasta? Umengan. Ay, anak ko. Ala, panawandak dito yan nanang. Ang mga nuungtan na kayo manan ni tatang.
Bala, paspasin siya amla ko man ti amamuan. Nanang. Madlaw akaguran ni tatang. Ang man niya nga ron. Aklo nagatigasat ko. Basol kumot ngamin. Jak din nga iti pang magbagayo kan ni tatang. Sinupring ko ti pagayatan niyo, nanang. Di ka kadimasyan iti anak talakay. Kas jay lang arudan tinagbanagan na, kasla iruruman mo ba Di na lang amin mawatan, Garda. Kaya't ko lang iparik na abasol na lang. No apay ang nagbanag akas dyan. Binagbagaan ta iti namin ado adaras. Ngaman niya tinaramid na. Sinukir na ta. Agdadata asa-asawa di lalaki ang nakirelasyonan na. Ngamin tol-tuloy na lata tinakisinsin narakin ko na. Ay, Isobay ba yan? Tapno maamiris na tibidot na. Sigurado ka, Rulay. Agayat kalat takin ni Julina nga oray naganakin abalasa. Wen tata Berteng. Ibilang ko to kaspud nung anak ko timpas ngay na. Kasano nga yung mapanagnikam dahi ta, Rulay? Pasensya ka na. Gagangay iti ama akas kanyak ti agdanag para italak na. Mawatan ka tata. Ngamtap no mamati kayo ti bagbag ha. Panagnagak dahi tata Berteng. Ha? Kasano, Rulay? Ikasar ko ni Julina, tata. Amangan numakmaklaat ka lang, Rolly. Amumot, adan anak ko. Ape asyak pa'y tinapili mapagdatunan. Gaputay ayaten kalat ta Julina. Ha? Kinapudno na. Idi pa'y lang adali mo ta panagayat ko gan ka. Nagbainak laan nagdaton gan ka. Taamok nga danubyo mi tiday di agundaway. Ngamita, amo ka nawayakan. Damag ko nagsina kayo ni tinakasigugan ka. Kan damag ko nga dan asawa kan anak na. Pudno ka di? Uwan, Rolly. Ngam, maawat ko tinagbanagak. Agbabawi akman, ngam naudin ti amin. No kaya din ikasar ka dagos Julina. Ay ayatin ka kami na talaga. Nga ore agdan may isang anak mo. Sana nagbaliw tirit na ken ka, Julina. Ay, jak pa'y lama desisyonan day ta, Rolly. Jak amo ti sumbat ko. Ikan na kumapa iti panawan ko amang panunot iti dayta. Ay, saanan alas ka nga panupanunot ka pa lang. Aklunong kay din ni Rulay. Tatang, Oh, abay. Di mo ko na nga agpangipangina ka pa lang. Ha? Saan mo na bagay ti kundi pili kan kundi pangina, Julina? Tasan kan anasinaw abalasang? gapo ka dita kastuyan tinagbanagak. Awanan karbungak ngagpili iti pakiin nayatak tatang. Anya pa'y lati di mo pangayatan kiniruli aya. Nasingpot kan nagagag mo abaraw. Baro iti agdama ni Rulay, Julina. Saan abaro iti kalman nawatam? Ha? Aklunong kidain, tagkasal kayaw. Di ka lang kagyaman tadapay naayat amang ikasarking ka. Nga uray kasta tinagbambanagam. Aklunong mo ni Rulay. Ganya ti panggandang mo, iso ti masurot anak ko. No di mo kayat ni Rulay, ibagam kan kwa na ati pudno amarikrik nam. Ay, nanang. Wanya, kayat mo ni Rulay wano saan? Sa bagay, awan madkit di ti makunakkan kwa na, tanagagat abaro. Ay, jak mo nanang. Aging ngamin itakot ti payla amat ti anak ko ti ay ayatek. Awanan day jay alalaki eh. Imadayudan iti pamilya na saan aya? Uwa, nanang. Di kan mang namnama iti pamilyado a tao, anak ko. Tadi na kan tumabalin nga ikasar day jay. Mga barwanan kan. Kat adakan ka mga deng no aklonam ni Rolly wano saan. Sikat ti mga deng, Jolina.
saan ajay amam? Hay, awan pa'y naimas ama sida. Takasano, awan mo ngamin anak, amang yaon kada tao iti kinarigat ti panagbiag. Ha? Takasano, di mo ngamin nagpampanuno ti daddo mga anak dita. Imbes at ipagsayaatan ti naganak da ti panunutin da, saan ta jay mo't pagragsakan da ti pampanunutin da. Bumawi akto, tatang. Bena, awan lamukon, Julina. Naladawon di amin. Awanan tinapinta sa masakbayam. Iso makiasawa ka kiteng. Nagyamang ka kiteng. Kaya't nakalatan ni Ruling nga ura adan anak mo. Kundi pili ka pa'y lang mag. San ka mo tinanasin aw abalasak? Jak ayayatan ni Ruli, tatang. Ura yun Tinapatag. Adda mga langon king ka. Adda mang suporta kada kayo iti anak mo iti kinabalasang. Agdesisyon kan, tanay. Marigatan akon amang ipaay iti kasapulan yung agina. Kasyan na kumamot Lakaya kon nay. Marigatan akong nagtrabaho. Anya, makiasawa kan ka ni Rolly kunam anak ko. Uwan ananang. Inaklon mo na ya. Uwan nanang. Abay, ay ayat mo ni Rolly. Kunakman no di mo kayat ako nam. Jak kumakayat, tawan na riknakkan kwa na. Ngam kapilitan, tapno maya dayo akon kan ni tatang. Ha, Jakon maanusan adang-danggan dagiti ibagbagana. Isa makiasawa aklangan kan ni Ruli. Ay, agawam nga rod ka gurnong, Rolly. Huston to, nagkasar kayo ni ti babae nga asawam. Aggagat kang agpasada, tapno makaurnong ka. Adda urnong ko nanang. Umdasan da ya pagkasarmi kini Jolina. Kat, numalpas ti kasar ngay. At dan busbusam ng pamilya, nang runa ka da instant nga anak mo. Nanang, anyakay ka di. Saan kumamot kasta ti pa nagsasauyo Si didengag dagbaling nga asawa. Kanyang kumatida kasi timbaga kag pa'y sumat. Nulabsan tag sarita, birhen ka pa'y lang, nga madan instant nga anak mo. Anya nga dayta? Nanang, Ay, biyag aya. Talaga nga doon, dagiti mananggun daw, ay babay. Kadwan tiwae, sita na babay. pasensya amla ko ni nanang ko Kasjay na lang dayjay ti damo. Yung nagbaybayak, sumingbet tumulahag, Jolina. Di ka madanagan, maawatak ti inam. Pudnumat ngamin. Nagado ang babalasang amabalin mo nga arman. Ngam ape asyak pay laeng nga daanan iti may nga anak. Basta sikat ikayat kong asawaan. Kat ulitag man nga ibaga. Ibilang kunto kas pudno nga anak ko ti anak mo. Kas dati ginapatag mo kanyak, Jolina. Anya nga abalayan? Yawi din ni Ruli ti anak may. Ta inkasar na matan. Anya pa'y ngay, kapilitan Ipaako mo iti anak ko ti responsibilidad mo iti anak mo, abalayan bestre. Ha? Talaga kasta balayan? Agora ka. Apay nga naggayad talibem. Di mo sama kaya ti anak ko para iti anak mo. Laglagi pam abalayan. Ni Rule ti agpatay launay iti anak me. Wen, amok day ta. Masurunak nga rod. Tanagado ang mabalin ng asawaan, ngamjay pa'y. Ay na, makasauak man nga tan. Sige, inak man langan. Tatang, nangag ko amin ngay magbaga ni nanang kada kayo. Mabainak samot nga agawid iti balayda. Di nakayat amanugang. Manya saan? No di na kakayat, linapdan na kumati kasaryo itanak na. Nalpas mo ti kalay sayaw. Iso di kag panunot iti kasta. Agawid kayo kidain iti balayda. Agyamang ka, tanadungo ni Rule.
Patpatgen na ti anak mo nga oray saan mat ang nagtaod kin kwa na, Jolina. At to yung tinapasada kiti nagmalam. Aggatang kamutin iti kagawaan ti anak ta, Jolina. Ay na, agyaman na, Crowley. Sumagmamanon abulan ti panagdan natang nagtali na idlat ti kinadungom kada kami iti anak ko. Di ka pulos nagbaliw kanyak. Kada kami iti anak ko. Anak ta ko nama. Anak ta, Jolina. Takasla anak ko matan ti anak mo. Ay na, agyaman na ka talaga. Ay-ayaten ka unay. Sapay kumatag na nayon ti kinadungom kada kami. Rulay, kwarta man. Ha? Tatang, awan kwarta nga gim ko. Itid ko ngamin amin kini Jolina ti mapaspasadaak. Apay, awan la iba bati makwarta mo tan. Awan tatang, inkay mangiba kini Jolina. Ay, sanay. Imot na diyang anak ko. Ibagbaga na pagbisyok ti daw-dawatag. Saan mo? Hey! Ape-api na ayabandak diti balay, tatang. Asino ti akin lugan iti nakaparada iti sangwanan ti balay? Ala, sumrek ka. Tapno makitam no asino takin lugan iti dayday. Umay ka. Kumusta gan? Rodrigo, ape nga da ka dito eh. Kaya't nan nga urnusin nyo ti amin, Jolina. Nabayag magaya man. Anabalo to'y ama ti inaunang anak mo. Iso ang mabalin yun, ti agdan naman ay. Anya? Ala, ape nga kastamot hindi bagpagayo, tatang. Napimpintas ti biyag mo nun ni Rodrigo ti pakidinam. Bimak lang magaya man. Ado gaya man tinigusyo na. Ado ti pagkwartahan na. Saan ang pagbalastog? Yung bulnuti ko na ni tatang mo, Jolina. Sorry, no pinanawan kay de. Natayan da sawa. Gapo iti sakit na kanser. Mangrugita man rin, Jolina. Rodrigo, adan asawak. Kat adda pa yung duwa nga anak mi. Madamot may isang anak tasan ka di. Agsublikan kin ni Rodrigo, anak ko. Tanay. Manong atawan nyo nga agdindin na kinarulay. Ngam awampay mo nagbaliwan ti biyag yaw. Manumala mapaspasadahan na itinaldaw ngay. Sang kasapol, sang kasakmul mo iti matgilan di asawam. Isu asinam kiday. Uray tako na mag-iday. Ani Rodrigo magtiayatan. Saan aya? Saan? Ni Rolly itantay ayatag tatang. Sorry, Rodrigo. Di kan kayat. Ay ayatag ti asawak. Kat nagkasar kami pa yan. Ay, saan ka pilitan? No di na ko kayat, Jolina. Gamkid daw nga lahi kong tanakta. Agnaedan iti balay mi. Anya? Pagkatalik tanakta, itad ko amin nakasapulan na. Agbiag to, ananam ay iti tanakta. Sana bali, tadamutin duwa nga anak yu itasawam. Saan akas ka rin at ipampanunutang nga aramidan lakay? Nalakaayamat ti panagsinadag iti agasawa kat nagkasarda. Saan aya? Ani Rodrigo ti imuna anubyo to'y anak ta. Jolina, di mat ayayatem lata ti imuna anubyo. Jakon ayayatan ni Rodrigo tatang. Ni Rolly itantay ayatag. Eh, panunutem ti masakbayan. Napintas ti negosyo ni Rodrigo itan. Baknangag. Isu nga agsublikan kin kwa na. Agpanunot ka mamit lakay. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y ammo mati. Ay di dakman isuraw. Amok tararamidag. Nagkasarda role kan Jolina. Apay pag sinaam ida. Di oras man nagkasada. Sinaan na. Mabalimbag. Manjak, jak kayat. Yeah. Ni Rolly nga rutay ayatag itan. Jak marami ti bagbagayo. Jak kabaulan na sinaan ti asawak. Naay. Danga. Di mo usaran tapanulo mo. Sinaam ni Rulay ko naklay. No ipilit mo ti kayat mo lakay. Sinaan kamatan. Ay. O anya, Bakit?
Agpili ka. Pilitem ti anak ta makisina ni Rolly. Wan kunam ta sinaan kamatan. Agtalaw akon kunam sa. Ala. Saan nga rutan? Saan? Bakit? Biyag. Di tao. Di tao. Ma'am Wendy, mabalin ka di tagsweldo? Agawit ang kami di dyan lugar mi. Tayo nakikan italawans tinak. Sure, Sir Gary. Kat ka, ano nga rot nga iti sublim? Inton bigat matlaang, ma'am. Sige, mabit lang nga rot Gary, ha? Alaik ti sweldom. Ay, si kamo gayam Gary anak ko. Ay nasaya at nagawit ka. Aday padamag kukin ka anak ko. Ha? Anya day tanan, ha? Malala, sumrag ka pa'y. Ay amaw. Ada sa balay yung mang sarsarong ka rin dyan ubyam. Sino na nan? Ay, hindi ka amaw. Ang madamo lugan na. Napinta sa lugan. Kan madlaw ang inginaan. Anya? Ang mga nam amuna lang. Wano kabagyanda. Madamo na kang ngagak nga agar-aram ka no day di alalaki kan ni Elisa. Anya? Gagangay na anana. Tabalasang kangarod ni Elisa. Kan napintas. Iso nga adutag kursunada kan kwa na. Ngam adakan na nubyo na. Rebeng na, sana nga agawat iti agaram kan kwa na. Dakkel ti pa nagtalag ko kay ni Elisa nanang. Patsyak adinak to isukat day jay. Gary, nagawit ka matkayam. Wen Elisa, takailiw ka man na makita. Anyan? Nagkita talay din na minsan nga aldaw. Kailiw ka nga ron manan. Noon pa panam, rumwarta. Hintamangan ni Tiruan. Uray iti turo-turo lang. Sige. Sikati makaam mo, Gary. Man ka ni Lisa. Itimot latan cellphone mo ti ayang ti imatang mo. Asino ti kachat mo? Ay, pasensya kan, Gary, Ay, chat nga min ti gayam ko. Dandan ni akon malpasamangan. Ngam di ka pa'y nakarugi. Sige. Mga anak matan, Gary. Ay, adaman entay lugan ti bang sarsarong kar kan ni Elisa di taparaangan da. Ay, ti lalaki. Nagadaw ti indisaag na. Dada. Anyang nga taday jay. Makan sa mo ti daduma. Dapay nakabigao. Wan. Makan sa ti daduma. Nagadaw nakarkartaw nga indisaag na. Nanang! Tatang! Umay kayo! Tulungan tayo ni Edmond na mga ibabang kadagitin sampat na. Ay, dyan ni Elisa. Tulungan nandiy lalaki. Dana, apay gaya kas jay. Kasta unay mo, ita panang welcome na, iti dayta nga gar-aram kinkwa na. Anya nga iti kaya ta sa wunday ta. Adda nga tama, panaggusto na, iti dayta alalaki. Ay Mari Belen, umay kanto di tabalay inton malam tamang rabi tayaw. Apay, anya to kasyon, maripilang. Birthday nila kay. Kakaisuna nga danang sponsor iti birthday na. Umay kanto Sige Mare, numayak to. Naimbang man, danang sponsor iti kasangay ni pare. When Maray, inisponsoran tayo agar-aram kin ni Elisa. Ha? Ay, sige Maray, tanak pawisan dagiti na dumakakaro ba?
Na. Apay ngay akas jay da maripilang. Amuda mat nga gayan ayat dagiti anak me. Agam. Apay. Kasla pag-aayat damat apasang bayan da jay lalaki di ta balay da. Ganda. Supayan tinaggastaws para iti panagkasangay ni Pari Karnaw. Na. Anya ti kaya ta sa wunday jay. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate? Yan ako! Kano ka nga gawin? Jack pa mo, Nanang. Apay ka di. Ay kwa! Kanayon gaminan nga umayjay dalugan na nga gararam ka ni Lisa. Kanayon na makita tilugan na nakaparada jay paraangan da. Anya? Kanayon pa yan, ti okasyon ni jay balay da. Kaya lalagay ti agas-gas taos. Anya? Anak ko na kanakaw. Nasaysayaat no kasaritam jay nubyam. Damagam no apayakas jay ti trato na iti day jay lalaki. Kanayon dagamin nga kuyog gamapan ni jay store. Anya? Sige. Agawid ak numalam, Nanang. Why nanakaw? Umay ka! Ay, nasaya at nagawid ka, Gary. Wen, takailiw ka manan. Kan awisan ka. Tayin tamanan mga nitirwa. Ay, saanan? Ay, naumak nga minan amang mga itituro-turo. Ha? Pasensya kan ha. Ngam ada ngamin mangiliblibre kanya kitikla sa restaurant. Kanayon amang i-shopping kanya. Sino nga dahita? Pasensya ka na. Mudyak may paida kita. Tamo mat. Nakura payak lang. Basit lang ti sweldo kiti trabaho. No, okay lang. Maawatan ka, Gary. Kat, ada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya dahita, Eliza? Di ka kaya tapang namnamaan ni ti awan. Iso, lipatan na kon, Gary. Di kan ay-ayatan. Anya? Eliza? Di ka kumamatagsaw iti kasta. Diyak kaya't ti marabak iti kasta. Saan ka arabrabakan? Pudno ti bagbagak, Gary. Eliza, anya ti nagbasulak. Pakawanan nak no da nagbasulan ken nagkurangakin ka. Awan basol mo. Siyak siguro tayan ti problema. Ngamin, nagbaw-ingak iti sabali a lalaki. Anya? Sorry, Gary, ha? Ngam, inaklon kon ti agar-aram kanyak. Gapo ka ti tabak lang dahi ti alalaki. Idinto tas siyak nakurapay lang. Masapol nga agpraktikalak, Gary. Narigat ti panagbiag. Uwan, aklunak, may sa ti kinabak nang naanangayatak kan kwa na. Sorry, ngam di mo maipaiti sapsapulak. Kayat ko ti guminawa. Kayat ko ayaon nagiti dadakkel ko itirigat. Iso maawatan na kuma. Tamom no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo di ti lugar tayo. Saan? Diyak kaya't ngagsinata. Pang-asim, Elisa. Ay, ayatin ka. Diyak ka pa ilan numapukaw kay tibiyag ko. Maasi ka kumamot kanya ko. Ay, di nakarakupan, Gary. Ala, pumanaw ka na. Kat maudin da ito ayo umay mo dito balay. Elisa! Gary, agsangsangit ka kadi? Saan, ma'am? Medyo agpanatahak lang. Di ka naglibak. Apay, anyat pagsangsangitam. Ada ka di problema? Tinasayaat. Isartag mo pala ang tilugan. Wan, ma'am. Apay, Gary, anyat problema.
Ibagam ko ma, tapno matulungan ka. Sininaanak tinubyak. Mamuendi. Nakurapayak lang amin. Isu ngayon sukat na kitibak na. Anya? Ala-ala, hustanan kari. Di ka unay agladingit. Nalabit, saan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Laglagi pong kumakanayon, nga amin ang mapukaw at dalata kasukat na. Pasensya ka, ma'am. May ramraman ka niti problema. Awanan yaman na. Mawatan ka gari. Ngamin, nagdalanak mo titikas ta. Amom, napatasak mo ti mapaspasaram ita. Iso nga amok tirik na ti mapanawan wenno may sukat. Malala, isadag mo laeng dito'y abagak ti panagsangit mo, gari. Bareng maalay ayan, tirik na. Mare Belen, umay kanto no kasarda Elisa agkasardan itinobyo na. Ha? Inton umay alawas ti kasarda, Mare. Aya, Masapa kanto atap no may matangam ti sibubukol a seremonya. wud mare. Ay, sige nga Rod, panawan kan ta dapay gatanga kay J-Star. Ay, talaga nga awan rik na dagita tao. Kaslawan anyaman na lang kadakwada ti panangisina ni Lisa iti anak ko. Ay, anya nga raw. Nakurapay laeng mutpiman jay anak ko. Kaasimot ni Garay. Insukat ta iti baknag. Ay, sapay ko ma. Tama kay liw-liwag adagaws jay anak ko. Masansana na marabyan kayo kinigari asumang patwende. Papapalan niyo. Kwa, adadadarayan mi nga okasyon, papa. Diya mo no nagbidutak iti daytoy. Yam, adda mapalpaliw ko iha. Papa? Kasla nasingad kayo launay iti driver tayo. Ha? Apay, papa. No, kas pangarigan lang. Di yu ka di kayat. No, agbalin kami anasingad ken ni Gary. Diretsa na Wendy. Adda ka din nagkinawatan niyo ken ni Gary? Kwa. Sapay kumata saan kayo nga agungat, papa? Sapay kumata mawatan da. Adda ken awan lang ti sungbati sa ludsod ko, Wendy. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Uwan, papa. Agayan ayat kami ka ni Gary. Anya, sigurado ka? Agayat ka iti may sa a family driver. Awan makita ka da kasi ti dayta, papa. Saan atubang ti estado ti panagbiag ni? Akin ninayat kami adwa. Sa bagay mo't kiti Ngamne, kita Di ka pa'y laagtar-tarasudos. Tingi-tingi malayang bag-trick naman ako. Tapunawan to ti pagbabawyam. Tanarigat ti mailawaan. Laglagi pam. Linukudakan iti naminsan. Nasingpot ni Gary, papa. Patsak adin to alilawan kan pagladingitan. Diyak ni namnama akayatem ti kas kanyak. Amay salaan ako rapay, Ma'am Wendy. Di na ko nawagan iti ma'am. Taagayan na yatan, Gary. Mabambay na ken ka, Wendy. Nagbak nang ka ngamin. Itintuntas sa akin, nagkurapay lang. Saan nga umdas dayta apang ibasaran itinapudno apanagayat, Gary? Basta, kasken ka ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tamo, di na to alilawen. Ikarik Wendy. Ag may masaka lang ayat aging gatong palbiyak ko. Di kan to pulos paldaangan.
Aramidag amin apagayatam. Ay ayatan ka, Wendy. Ay ayatin ka mat, Gary. Itatagasawatan ken amumot ti pasikot-sikot dagiti dadduma a negosyo. Italig kon ti dadduma ken kagari. Ngamin, diyak kabailan no si syaklaeng ang mga sikaso kadagijay. Nakapsot mo't ngaminan ni Papa. Ta adun ti rikrik nain na itibagin ha. Ang yaman ak nagtalag kay di kabala, Wendy. Wen, amok a kabailam ti ipaaramid ko ken ka. Agtalag ako na ken ka, Gary. Magluwag tayo driver. Kasero. Ag-overtiklatan nga ora damasawat na. Nay maglagitin ta nagminorak. Kundi overtake. Ngam agsagdang matlagayam iti asidang. Agsagdang man iti batog na. Kita mo't ba si ti panagmanmanehom? Tama ka disgrasya ka? Ha? Ne, si kamot gayam day tagari. Ha? Elisa? Pasensya ka ni ti pa nag-overtake ko, Gary. Mabit lang tadumsagak, Elisa. Napintas ti lugan mo, Gary. Napimpintas silugan mo Regalo ti asawa kanyak. Naimbagman ta nakalugan kay ti kasta. Regalo mo ta asawa kanya, Elisa. No kasta, nangasawa kan? Wen, Elisa. Okay. Bak nang ngarud mo ti inasawam, Gary. Sigo da bus ko tinagbalin nga asawa. Kat, adan anak yun? Mawan pa Siga. Awampay. Diyak man na mo, no, pwede ka maadaan iti anak. Tinasayat, intag merienda. Nawan pa panam. Ha? Awan mo't kid di. Sige. Mapantan, Elisa. Kinapudno na, Gary. Ure ka sa no ti aramidak. Diyak maisurong ayatan tinakiasawaak. Ha? Diyak ilibak. Si kalat tatilinaon ti puso kan panunot ko. Kwarta lang ti kinayat ko iti asawak. Elisa. Si Gary. Aglo ng tagpaiso. Ayayatan nakpay lang aging gaita. Saan ka di? Sumungbat ka, Gary. Ayayatan nakpay. Saan ka di? Kaya't mo tamapantag beer house? Please, patganak ko ma. Di na ko mapaayan iti awis ko kan ka. Sige. Ngam, santa ko mga agpakarabi unay ha. Apay, mabutang kay iti asawam? Andar na ka ti asawam? Ha? Saan? Itaan niya gapo. Sige. Mapantang rod iti pangawisam kanyak. Rabiin. Ngapapay karta ka pala dito isalas iha. Di ka kadipay maturog. Or ni Gary, Papa. Ha? Ne? Napanad na? Rabiin na? Kuna na nga dasarakan na atao, ngam awan mo din. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Madanagan na garud, Papa. Anya? Awakan mo't no nalubat lang. Wano saan? Awan signal iti lugar nga yan na. Sapay la kumatakas tang agpaiso, Papa. Gary, agriin kan. Aldawan. Apay di nakrinig nga dagos. Apay, mabutang kay iti asawam? Nasyak, awan kabutang ko. Elisa. Ay ayatan ka, Gary. Agin inayat ta adwa. Ituloy ta ti relasyon ta. Ay ayatan nak, saan ka di?
Jakilibak. Sana na po na si panagayat ko kan ka. Kat nakaragrag sakak. Ta nagsarak tamanan. Agyaman hak. Inaklon mo matlangan tipod no arik nam. Ilimad ta ti relasyon ta. Di ta sinsinaan na kita asawa ta. Tano aramidan ta ti kasta. Agsubli ti kinarikat ti panagbiag ta. Sige. Sikat ti makaam mo, Elisa. Wendy, rumuarak bit. Adalamapan ko sabto na kliyente. Anya? Kliyente? Rabrabiin. Isula ka nung amin tiwaya na, Wendy. Mabitag laeng. I miss you, Gary. Kuma, si ka na kanayon ti kadwak. Ti kadandanak. Uray siya nga ro, Elisa. May kawak magtan no saan ka kadwa. Si kakanayon ti sapsapulag. Agpada ta, Gary. Saan tang hagawid ita, ha? Intun bigatan ti panagawid ta. Tsak manan makontak ti cellphone ni Gary. Tunggal rumwar. Sana nga text. Sabali at talagan ti marikriknak. At dan sakit di sabaling ar-aramidin ti asawak. Sabay kumata nagbidutak laeng iti atap ko. Sorry, Wendy. Nalubatak. Diyak makatext keng ka. Inton sumaro no, di karumwar no saan ana full charge ti cellphone mo, okay? Okay, sorry manen. Sige, tagdi ko sakbihit. Tagiddantan arumwar no madamdama. Nabati na ti cellphone na iti lamiseta. Kita man no pudno ang nalobat. Ah? Ni, saan mo talobat? Ha? Ada umawag. Pari Eli, tinagan ti umawawag. I-accept ko. Ngamtsak agsasao. Hello, Gary, sweetheart. Nalipatang ti wallet mo iti hotel ang nagturukan ta. Ha? Ngam inalakon. Alaan tulangan kanya magkita tamanan. Sakiti awanan pa in. Hello, sweetheart. Mangmangagnak ka di. Hello? Dagiti awanan pa in talaga. Jaksitang ti asawa ka. Aramid kitin ti rumpeng. Dayjay tilugan ti asawak, sir. Isu ti nakaparada iti dayta a hotel. Da kayon ti makaammo kadakwada. Diyak kayat ti maluklok. Isu anasaysaya at ti kastoy ang mapasamak. Wendy, pangasim, di na ko may pabalod. Maasi ka kanya. Kasta ti rumbeng iti manangalilaw akasken kagari. Awanan ka iti ba? Wendy. Sige, tumpaan naglang. Basta'y sanod mo kumantidarum mo kontra kanya. Pakawanan na ko, ma. Agbalbaliw ako. Diyan ako ulitin tinaramig ko. Saanan? Nasaysaya atan ti panagtali ng edmo dito'y pagpaludan. Ta ikarum tinagbasulam. Ay na, anyan ti kasto nagtungtong palam anak ko. Nanang, diyak kaya ti mabalod. Awanen ti maaramidam. Nagdarom nagita asawa yung kanigaray. Apay nga minanaaramid mo ti kasjay. Nagmayat lang arodon ti biyag mo iti sidong ti asawam. Nailaw anak, nanang. Nagpaituraya kiti panagayat ko kanigari. Diyak pinanunot ti ibunga ti naramid ko. Ngala, pag nakmamday ta. Kat sapay kumata mapakawan na kan tumutlaang di asawam.